Kini kedai ke Akashvani Shillong ke khubor ban puli da ilu setasim. Kini kilong kimat bakongsan jong ke khubor. Palat san paulak kilong yeng kilayo jimentoy na ke jingbu ya ki kortan boarding na kasngi hakitunum yeng hapo ke PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. Kentu kesenjuk kinosen syarshunong kabri uhinyutrap, bat kesenjuk kirang bakur kabri uhinyutrap, ya ulat ke Meghalaya, ban 4 aja menjuria ke Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Amendment Bill Arhajar Arpondriu. Bat pelat ke Sorkar Meghalaya ya ke Mission Clouded Leopard, kenang ban penklan ke jing tingkai bat penne ya uni umrat jong ke jela. Palat san paulak kilong yeng kilayo jimentoy na ke jingbu ya ki kortan boarding na ke sngi hakitunum yeng hapo ke PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. Menteri Katanat Renewable Energy Uprala Joshi hinin ke sngi ulong ba ke skim ka pinkup bor ya ki nong shoshnong ha ke juk kapor ka kenteru ya ke India syaka lawai ke bakhoj bat ke jingbiang ke boarding. Hau kerwa lang baki social media ula pensyai baki billboarding elektrik hapalat kat kendai lak teli kilong yeng kipau baki klempenon kam ya ke boarding elektrik. Menteri ula ongru bapalat arposan hajar ki yeng lani ki jingte jong ke Sorkar Pedeng bat palat prapawai hajar ki jingte jong ke Sorkar Jela ki penon kam da ke board jong ke sngi. Katanat Renewable Energy kala pentip baki skim Kala aji mento ya silak teli kilong yeng haman la ka hendriu sngi ka ba penlong ya ka wei na ki energy program ka ba khoj ba yat shaprang tam ha ka perthai. Kesenjuk kinosen syarshunong kabri uhinyutrap bat kesenjuk kirang bakur kabri uhinyutrap kila kentu ya ulat ke Meghalaya UCH Vijaya Shankar ba on 4 aji menjur ya ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Amendment Bill Arhajar Arpondriu tat hadu banda penrung biang ya ke section ka bakan riu. Kini kesenjuk kipin yang nia baka jingweng no eka kendon kadon kam ya ke jing emerging mut bat ki bol sen syarshunong. Bat ke jing yatlan kapan senjor ya ke riti bat penyat ya ke kendau ke syab hakirat ki hima bat ki ilaka. Kila ong baka jing kela ban ailat ya ke KHEDC bakan bu dorhi ya ke jaka puta bat ai jaka yanu klem ke jing peliu jing mut. Nakaliang ulat ula betha ya ke senjuk baru artli bakin let ya kendu ya ke Sorkar Jela bat maupan untuat jingmut nakatanat District Council Affairs. Menteri Katanat Public Health Engineering Marquis N. Sangma ula ya kendu ya Menteri Katanat Jal Shakti UCR Patil New Delhi bat ula ai kublai ya ke Sorkar Pedeng kabala mang laispa laipon riu point riu ar kelurtingka hapo ka Jal Jivan Mission R.0 nakabenta ke snem Arhajar Arpon riu arpo hinyo. Usangma ulong bakani kepisa kan kersan hakajing pentrekam ya ke mission Meghalaya bat kan yarap ru hakaban seudep la kumno shibenta naka laibenta jong ki bil badeban siu syaki kontraktor jong ke JGM. Ya ki installment badeban siu en sapelat kenang ba enla ban pendap hakapor bapiang. Menteri ulapan jing rapru na ke Sorkar Pedeng na kebenta ke Resubel para water supply scheme kanang banyak penbiang ya ke ombam omdi ke bakhoj basyangan ya ke nong syong. Ke India ke lapen pau baka pediang ban penlong ya ke Commonwealth Games Arhajar Laipo hadirin baka layo pediang ya ke lama jong ke Games ha ke jing penkut ya ke Commonwealth Games Arhajar Arpondriu ha Glasgow, Scotland. Ka Presiden jong ke Indian Olympic Association ka PT Usha Uniraj Chopra ublayo kurta kama arsen hak Olympic pat Deputy Chief Minister ke Gujarat Harsh Sanghavi kila pedang ya ka lama ka balong kadak jong ke jing shimti ya ki kamram ban penlong ya ka Commonwealth Games ha India. Labo ban penlong ya kani ha Ahmedabad, Gujarat, ha usnem Arhajar Laipo, ha kaban rakhe ya ka jingdap shispa snem jongo Commonwealth Games. Kani kan long ru kasen ka baar ya ke India bakan penlong ya ka Commonwealth Games hadien ka snem Arhajar Shipo bala penlong ha New Delhi. Dakani ke jing shimti ke India kan sedang ke jing pen kre da ka bapai khaman sha ke jing don kam bakongsan baya day bat ke sports ke jing don kam da ka banta ke nung yele kai bat kiwe
Kini kedai ke Akashvani Shillong ke buan lam shapi ya ke kubor. Ban peteng biang ya ke kubor. Ka Sorkar Meghalaya kala pelat ya ke Mission Clouded Leopard hake jing rakhe ya ke International Clouded Leopard Day kenang ban pen klan ke jing tingkai bat pen ne yauni umrat jong ke jela. Clouded Leopard, Neophelis nebulosa, udai ubala syakan thup haka thup vulnerable haka IUCN Red List. Bala ajing ya dai hapo ka Schedule 1 jong ka Wildlife Protection Act syajar kandas pa nyopawar. Meghalaya ya uni ujat khala la Jusham Hanokrek, Balpakram, Bakmara, Hanarpo, Bat Hanong Kalem, Bat Kumjuru haki klaushnong. Umati rangba Konrad Kesangma ulong, baka mission kan pai khamat syaka jing yada ya ka jaka syong jaka sa, ka jing wat benya hakal yang ka science, ka jing pet bha, ka jing yada bakham klang, bat ki wede, ki ban yarap penne pensa ya uni ujat merat. Ya ka program, lam khamat da ka Meghalaya Clouded Leopard Action Plan. Ka Sorkar Meghalaya kala ong baya ki tulop jong kinong tray hapok ka VB gram bat BV REGLMS bala jutip mensyua kum ka MGN REGA ang sapelat haki benta-benta. Mission Director ka State Rural Employment Society Sibhi Chakravarti Sadhu ula ong baya ka thup ngat ong biang baya ka tulop jong unlaitung arajar arpon rio ang sapelat hapo arsi hadian balayo na ka Ministry of Rural Development. Kejala kadang yakren bat ka Ministry bakan penkoy no ikitulop bat ki TADA kebenadu uyayong hadu upana jilio arajar arpon rio. Usadu ulong bak Sorkar kalak ban nang ay naka ladaslam banyo ikijing mang pisa naka Sorkar peding. Hakikat tu ke ni ki district ya ki tulop hadu ubenai leber bat yayong ladep bansiu. Deputy Commissioner ke West Giant Hills ulabatha ikinong delang bat nong di kutia baken datho bat peni ya ki dor jong ki marbam bakongsan bat banbut iki kendon jing betha jong ke Sorkar. Ke hukum ke mana ya ke jing de bat khayitu ke jing lumthum ke jing penduna shalan mar khanang bat ke jing de ya ki mar palat banyak ador bala minjur. Kinong khayi ki de banbu ik stock register ki purchase bill bat ki wede ki jing bu jing tho na ka banta ka jing lai pet banya de ki board pinya district bat ka tunat food civil supplies and consumers affairs. Nle da ka bating e ru ya ki tu ki badi ya ki mar bala khle lang lan ki mar bom dalong. Kibane persya kengat hakajing syak kurup no ya kima, kajing penduk no ya ka lisen kayi, bat kajing penshitom kat kum ka an. Labtha ru ya kidoba shnong bat kisenjuk nong kayi, pan pentikna ya kajing atre lang jongki. Kajanta Coal Miners Supply and Workers Association JCOMSWA kala penlong ya kajia lumlang ka bajai-jai syabar jong ka office u Deputy Commissioner Hanin Khasi watla umshim la ajing bit yaki ban penlong ya kajia lumlang. Kilong kami kirangba bat kisamla kile shimbenta hakani ka rally bandawa badai ban syakbiang banti doyong bat banweng yi kijing e kibasateng. Hadirin kejia lang batu Additional Deputy Commissioner Nongbri President ke JCOMSWA ubak Marshal SBPM ulaong bakabor penyak district kala ai kejing pinskam ya ke association bakan shimkia ya kejing o jongki. Nakal yang Presiden ulamaham balada ke Sorkar kamla ban penbiang ya kejing dawa jongki ke association kan penlongbiang ya kejing yaki. District Magistrate ke West Giant Hills ulapan benaya ke Sikhat Santarik unailar arajar arpon rio kom ke dry day habrok ke district na marba ke ke ngijing lai lu jongkari barok ki dukan de lang ne di kutia ya ke kiat ke badan lisen ki bar ki kantin ki home delivery lisen ki dukan de kiat Khasi ni ki badi persi ken khanglut ha ke ni ke sngi kat tu ko kubor ke lakon nak Akashvani Shillong ni sobat ke Akashvani Delhi nak banta ki kubor ke ni ke de ke Akashvani Shillong.